إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث کا امیر المؤمنین کے قبل بفاوال امام البخاری کے لفان کے الادب المفرد کا مہار اول میں کیم مدنی کبر ورکم ننگ باب کبر ورکم کے نباکم بیان کروں کے باب تک اگتم میڈیا ہفتہ کا اول میں بانی کبر ورکم کے نباکم بیان کو دے بین حدیث تک کیا एगोतुम खुलासा का बनाना की बुरुवेल कमकी देखा में मीहा गेगा हरों ए हक्का मिंकार कुरमा निस्तकों निकमे दिकरो ए जुम्नकों हदीस तको का की बुरुवेल कम बुढ़ा कम सिपकरब्बा हुआ गतकी दिन हमें यहाँ एक अल-इमाम अल-बुखारी मी हदीस तको के तेरेगा मी की बुरुवेल कमोगे मी सिफा मीहा गेगाइन नेतिगन दाने कहला तवाबा वेरिकम के सिफता का दलील कुरा पे सिफता का आकादे हदीस बस फुर्ता बस मिबाब तको के तेरेगा गिनस पावे इनके बड़ा गिनवान फदाई की बुरवेरिकम की मी वरब बोडफावे हितो के एम बोडती आफात तको के तेरे हिमने कम की बुरवेरिकम बड़ा कम के हदीस का ननी तर्रिक के मिंबर की बुरवेरिकम मामिहा वस स्वर्गे नवन्नाने अबू हुरैरा के हदीस वसफुल आवड़ में कि मैं फहम किया फवानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हदीस करबा फनी मन इस्तकबरा मन अकल मअहु खादिमुहु अमीन के खादिम के गुले मसक्कत मी हुन्ना एक कामिया की बुरवेलिनवाने एना के तवाब वेलकम के सिफै वाला की हिमार बिल अस्वाक अदि एना के हिमार अंगरागे बाजार बसुलेमी एक माने की ए ज़माना बदाना मा हिमारा की ए ज़मानो का बेलुम कुरबे इम्मे आदा के सवारी माना की आदा के सवारी के बस उड़े मिया को ए कमल लदनु गन्ना मिया को ए ना की बुरवेरी कमल में थे ना गए वातक़ल अश-शात फहलबहा अदि ए ना के फामती बाबा के बकरी किरफिलामी ए ना उसकी बुरवेरी नुआने की बुरवेरी नुने एमा मीहा तवादो वेरिगमा की एक ही बुरुवेरि कमा खिलाफ सिफाई के माने कि मीहा तवादो वेरिकम इख्तियार को फिया एना की बुरुवेरि कम को सिफाई सलाम माने आदम गिनवनी अली के फान के अली रिवायत फावा रिवायत सालिहुन बय्याउल अक्सिया विदालवनी कले के फान के मामा के ख्याल रिबा रब्बा कालत एकमना विदालविए कुल्तु अलियन रअयतु अलियन इश्तरा तमरन तिमन कले फानो देखे बड़ा गति में अली के फानो तिमन कमना देखे बड़ा गति में अली के फानो खादर तके बलवा गता बिदिरहम दिरहमक फहमलहु फी मिलहफतिही देंगे कले के फानो ए खादुरतंग उफलिए एकले गिफानुगे फेरामुगा नोते एकले फा लागिन होरि हेदुमुगा ओय इतुर फति गडक एकले गिफानुगे मिलहफा की ए हेदुन लागिन एगे इतुरुम लागिन हुन्ना हेदुमें इच्ची उफलम बसे ए ngalagiन kale गिफान ए खादुरतंग उफलिए फकुल्तु लहु औ قال له الرجل तिमन कमना नोता इतागा होरि मीहा कुबुन्ने एकले गिफान करे अहमिलु अन्का या अमीर अलमुमिनीन ए अमीर अलमुमिनीन ने तिमन कले गिफान उफुल्ला देंगे की चीज कले गिफान का कदर को गेंगोस्तेंगे तिमन कले गिफान एर
ekale gafaanaki khalifa kan ebenge ya amir al mu'minin mu'minun ga amir khalifa kam ali gafaan honne be ekale gafaana midannawani ege jawabu debbani qala la nuneke abul iyal ahqqa an yahmilahu ailage bappayamma hakku kam bode tifulum ehma ekale gafaanu ge tawadu verikam kiburu verikam netida kam ge tawadu verikam ge sifayaki ehma ekale gafaan eruge muslimunge veriyakan hori khalifa ehnamas amilla masakketan amilla atun korebi vidalari ailage kantattange me hagwani ailage bappa korume adi migen angade ituru libede ituru faada emme ailage kankamuga bappa iswanaka e ailage nota diriyolama kankamuga bappa isve kantattakko chigganna andanya unas daringe kamek konne bappa yemme haggu kam bodwane en emmiyak fonowa familmiyak fonowa familmiyak fonowa ehne none ena milyan enage kantak kurun ei emme tawado veri gotek ema mi hadis pasfulo al imam al bukhari mitage nawaf mani ali radhiyallahu anhu kale gefanu ga aipulum bazarak gos amille ecchi mi gannani ge ehem bay ko ege hifan uloni ma dannawani ailage bappe me haggo kam bodwani wasik ko ailage kantattakwa ehma ekale gefanu kannam benu wa ecchi gannan gos bazarak gos rasulullah sallallahu alaihi wasallam kale fana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gefanu bazarak gos emakka musyrikuma sekama wahaga dekki wak bazarak gosule aadaage gotakan ule mienge rasul kamagen ei tawado verikam eikam esifatan honna mihun kibro veriyennuane ehma mi emi hekke ecce note emi hekke masakkate emi hekke kuladanakam horiya emi hekka amilla kurme emme tawado verigotaki enamas ena kuladanakan libigen nuwa kamegga nota ena e wagutegga e kamek kuran datiyo fonnaka wagutegga ehem mihaka kamaka hawale kurmaki masale hennama mes ei bayin haletta amukoshenno bes ilage kan tatta kurun emme haggo kan bodwani wappeyashi den abu hurairah radhiyallahu anhu ge arin riwayegen ba ituru hadis pasbule mitanga migennawani Abu Sa'id al-Khudriya Abu Hurairah radhiyallahu anhu debekarum yani riwayegen mani nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuraviye al-izzu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuraviye qala Allah ta'ala wahi kuraviye al-izzu izarahu mi nushaganati mifadan izarahu izzataki ilahuge izar enamas enun nuskhataku gadim rangalu gotakies Allah wahi kurabiye al-izzu izari izzataki hamakashorun izzatterika maki izzatu misifaki timan ilahuge izaraki tirinlang gingule anna egemanaki e manziluga waach izzat timan ilahan nisbat mana wal kibriya'u ridai adi kibriyawantakamaki ei timan ilahuge ridai ki matinda gengule fotiganu e manzilu gawaichke egemana ki mihaku misalakan enage izaru beliya kineba enage rida beliya kineba manaki timan ilah e manzilu ga ewani timan ilah ge sifafulata kiteren sifafulake ehin evves faratakan hakku sifataken none ehin evves faratakan hakku sifataken none ehma e dhamirun wata e raddu kurani Allah subhanahu wa ta'ala ehma mi Allah subhanahu wa ta'ala sifafulata kiteren himene wada gannawa waram muhimmu de sifaful al-izz vantakam al-kibriya vantakam mi desifaya mi hadis mi dalilu kurabani egemane ki mi hadis ka mewani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani izzataki aytiman ilahuge izare wal kibriya'u ridai adi kibriyawantakamuge misifaya ki mi timan ilahuge ridai faman naza'ani bi shay'in minhuma 'adhabtuhu
migota mi dekanta timan ilahu kibaynu gulagen fi mihaka adab debba hojibe mi arabin beenun kurebe gote arabin beenun kon ule uslube माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला निस्बे इलाह लिबोडिगम्मा सिफा फुलेक्कम बयान कोद्देमट्टका इलाह वही पुरबणी तिमंग इलाहुगे इजारे इज्जत की इजारे के मकाम गवाच इब्बिस्मी है कुनुरहेने नगी इजारे इब्बिस्मी अरबी मिगो तब्बेनु कोमुले एक जातुगे इलाह इजारेनु एने ए मंजिलुगे एवई ए मकामुगे एवई එහෙන් මීහකන් ඒති නිගුලා නොගනවේනේ ඉස්සත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකනිවා සිෆබලක් අල් කිබ්‍රියාවන්තකම් මතිවරිකම් ගසිෆයි අර්ථකුන්නකම් එකශීකම සිෆයිනෝ ඒ අල්ලාහ්ගේ ඉස්ම ෆුල ඉලාහ්ගේ සිෆ ෆුල අරබි මිගත බේනුන් කොංගුලේ මිගත රසූලුල්ලාහ් හදීස් කරපනි අල් අන්සාරු ශිආරුන් වන් නාසු දිතාරුන් අන්සාරුන් නකි ඒ ශිආරකි ඒ ei hidum gaage jihifawa gotallaage munna hidum maanaki dehidunnaare me adillaage munna hidum ei ansar ne manzilu kay wani ansar mane manzil wannasu ditharu ege beerulla hidum kay e wani enum mistakun maanaki egota misal jahmaki arabige terega onna kame egotum mitanga allah subhanahu wa taala bayan korabani ilah subhanahu wa taala wahi korabani ilah subhanahu wa taala ge izaraki ei العزة وانتكم غصفه والكبرياء ردائي هذه كبرياء وانتكم غصفه كيمي إلهه ردائي اما مد صفه كي إله سبحانه وتعالى لازم بجنبا خاص بجنبا دي صفه فر إله اكشي جنبا غتك إهن امس فراتكم مد صفه اللي بيغتم زناي هدده أي الله سبحانه وتعالى حاسب جنبا صفة فلك أي إله سبحانه وتعالى حاسب جنبني هم بما إبس ميها كشيء إنا كي بدا ميها كما ما متي ميها كما الدواء النكربة متي بر ميها كما الدواء النكربة إقول الدواء كربة كم جوانا ما إيه جمانا كي الله سبحانه وتعالى إله إزارك كتب نسبة كريفة وصفة فلك نقولها كنا මිගුත එකන්තක් කොෆිකම ගාවානම එමීහකත් තිමන් ඉලාහු අදාබ දෙබ්බා හුෂීමේ එහෙම වෙගෙන් ඛියාමෙත් දුවහුගා එමීහුන්න නරකයාගේ අදාබ දෙබ්බාණේකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිතාගා බයාන් කරබ්බාෆා මිවනි අල් කිබ්රියා අල් ඉස්ස් මි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ සිෆෆලතෝගේ තෙරෙයින් එම්මේ මතිවරි වෙගෙන් බා සිෆෆලතෝගේ තෙරෙහි මෙනේ සිෆෆලෙම්මි إقتون كلام إله سبحانه وتعالى نمفلت أو كتير هذا المتكبر أي كبرياء وانتكم بصفة لبفاوا فرا أي هماي كان الله سبحانه وتعالى نسبة كريفا وصفة إني إنه ميه صفة اللي بيجم في كم غوانا ما إنا يا الله سبحانه وتعالى عذاب دبا إما بداكم كبرو بركم مي صفتك إنسان نكم حق اللي بيجن النبي اللي بيجتمك فمن نازعني بشيء منهما عذبه فهم ديتين كره بدي صفين كره صفات من الله كبين نقولاجن في ميهك عذاب دبا هشيمه نركاجه عذاب دبا هشيم اما بودا كما كبرور كما كي اي علون نگه كشيگه ما صفين علون بالنسبه بالجاورا ملامه اللي بيجن ما صفين اي الله سبحانه وتعالى نوره وديگن ما صفته وتر صفين إبس ميهك كبرورين وين إنس الله سبحانه وتعالى إزبنت إله سبحانه وتعالى كان صفة فلو كبرياء المتكبر بصفة فلو عيبك أن إلهي إمي هو كامك كل دوم وتوديكما إمي ما بيجما إبس فراتك وتر وديكنوا إلهي فيما أدنى فوق الإمام البخاري يترب حديث بس فلو مباب وجنواني سيم هيثم بن مالك الطائي قال ربابك بني قال سمعت النعمان بن بشير نعمان بن بشير يقول على المنبر منبرغا كنا ومن منبرغا مستكنا مخاطب قربهم نعمان بن بشير بدالبيه نعمان بن بشير بدالبيه إن للشيطان مصاليا وفخوخا
hama kashawarun shaytana libigem be masaliya mikiyani mislatu ge jammu ei ege maana ki shaytana libigem be danturatake malitake shaytana libigem be malitake masliya mikiyani arayboga mali duni chifam migengule malitake wa fukhukhan adi hamaya ko shaytana libigem be danturatake ei ena mihum magfiratu mattaka mihum insanum malitake ke jassan ena waseke kon ame gota shaytana libigem be danturataka ka malitake libigem be mistakum haggumagun ekkiba ko shikar korlu mattaka ena libigem be danturataka ka malitake fa inna masali shaytan wa fukhukhahu fayhama kashawarun shaytana ge malitaka danturataka ki den efoga kantattake bayan korabbani ennam smitanga ekale gfan e bayan korabbani mikantattakum hama ekane shaytana ge malita waraginawa ennam es bay shaytana ge malitake mitanga mi bayan korani mi magfiratu mattaka shaytana ge ngule danturatake mitanga mi bayan korani egeterem bay kankam Allah ga mago mistakun ekkiba korumattaka ena gengule ena mistakun siratul mustaqim ekkiba korumattaka gengule malitaw teren bayim malitam mitanga Nu'man bin Thabit mi bayan ko debbani shaytana malitake libegen maakam hadis takum messenge shaytana ge gengule tafatu kultam mi magfiratu mattaka ehme sahhakum aysawa riwayat gaisani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fani inna ash-shaytana qa'ada li ibni adam bi atraqatihi am kashorun adam ge dari magfiratu mattaka shaytana emiyun ge magutaku ge ishinnane komme magekko sena ishinnane komme magekko ishinnane den ena danturta mukane ke mihun ege jassan ena mas haggumagun ekkiba kollan ena masake ko mihun ge magutaku ge ena ishinnane mehga magutaw ena ishina ehme kitu qur'an wallahi qur'ani ena bune thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim timanna denganna me kana tunna wa tunna urimatinna fahatunna kan hurihadima kun dima kollan magfurada dima kollan ehme enage waataka achu ena innani muslimun higa magutakuga ishinde den enage ena waataka enage dantortaka chukane ege jassa ege terem bike kantattoge wahaka Nu'man bin Bashir mitami gennawani mi babuga al-imam ibn al-qayyim fotel wafa be e fotoga namaki ighathatul lahfan fi masa'id ash-shaytan ighathatul lahfan shaytanage malitakun salama wattaka roy ades pura mihegge ades note ekantattakun salame wattaka ede miha nangal fote mi fotuga al imam ibn al qayyim bayan korba fe shaytanage malita maliyaka fa mali miena mi magfuratu mattaka gengule mali mi gota bayan koddi fa shaytana mi magfuratu mattaka beenun ko mule malita komme ka shaytana ki mi magfuratu mattaka danturtaka malita kelli bigum ma fara mihe ege teren baikanka mitanga Nu'man bin Bashir mi gennawani midalwani البطر بأنعم الله البطر مكياني نيوم الدبيه دوغا نيومتوغ مچا بوداون الله دبي نيومتتوغ مچا بوداوغت නිවෙස් ෂයිතානාගේ මලියකි ඉන්සානා බයිෆාර නියමෙන් එනා ලිබුනීම එනා කංකම් එනා ෆසීහ දුනියේගේ කංකම් ෆසීහ දත්තකෙන් එනා කදිමායන් වේ එනා මුදාලිබේ ෆයිසාලිබේ උරිහා නියමෙත්තක එනා ලිබේ තින් එනා එකමුගේ සවබුන් එනා ඒ ෂයිතානා ඒ මලි බේනකෝගේ එනා කිබුරු වෙරිකම බොඩා කමක් ගෙද්දේ අල්ලාහ් දෙබ්බේ නියමෙත්තක එක්කොන් එනා බොඩාව em kit Quran Allah wahi korvani kalla innal insana la yatgha waqad ihna kullone amakashar insana bodhawe gane arrahu istaghna fudigem ma mehgotu gena finunima den hemmi hunni kamati Quran ena ma fudigem hunnati ena muriya kam baati hemmi hunni kamati e bodawa ehma mi insana bay farga dimawa kame emi hunnan Allah minne terwima
emihunge rizqu tanamaskot devvima emihunnan Allah subhanahu wa taala mudala adi minum vestirulumga tafatuf duifase hada devvima boda vegatun ei shaytana enage macca wadda malike na magfurdu mattaka enage hita boda verikam veddu mattaka puramun anna mikantattam meder ko boda verikam wadde shaytana emima furtamakka bayan karbi niyumettoge macca boda mun ei shaytanage malitoge tere malike wal fakhru bi ata'illah adi Allah subhanahu wa ta'ala ena devvi niyumettaka ena fakhru verimu Allah devvi niyumettaka ena fakhru verimu eives ei boda ves boda kam sifayes kuriga bayan karana niyumettaka devvima niyumettoge maccan ena boda أي إنان الله دبي فرها من سين صحة غنيمتان وتعلم دبا في علما مهرها أشدين حساب إنا بداوا فرعون بس قارون بس بيقطع هم يقطع الله إنا نيوم دبي ما إكمل جمتشم أفاكرون أي فخور ولا إكمل جمتشم أفاكرون جنا مدا لبنيما الله هزتهم جنا مدا إنا لبنيما نوتر متي مقام لبنيما إنا إكمل أفاك فخور ولا كيس إيش أيتون أجمعين es shaytanage malike dem bidal wal kibriya ala ibadati ibadillah Allah ge altakunge macca bodave gatu kiburwari gatu maki ves eves shaytanage malike ehem bihunge macca mativeri gatu ena yang ehem bihunge macca maqamel lifawa kaman nafsa fenu ehem bihun nabore izzaten ena lifawa kaman ena fenum e shaytanage malike den ha hisabu mistakum kuda kollane den hamaya ko bidaloni hatarona kam wattiba'ul hawa fi ghairi dhatillah hawa nafsa tabawu me shaytanage malitawge terega himene kameke hawa nafsa ena tabawu Allah subhanahu wa ta'ala ya ge dhata gulumenne hawa nafsa tabawu hawa tabawu ede edun tak tabawu إكيد قرآن الله يقول ربني إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أميهم هما يكلمون تباوا كمكي هي كش أميهم كنفسه لبيكم كمش إما مي نفسه إذا أبدوس جواني نبيكم إم مكيني هوا نفسه إذا كان كم نفسه إذا نبدوس جوس كان كم نبيك كنتك نفسه إذا إبس شيطان آگے مالك මේ ෂයිතානාගේ මලක එන්නම සේනාගේ නෆ්සු එදේ රංගලු කංකං ඒක තිරෙන් ඉස්තිස්නා වෙගෙන එනාගේ නෆ්සු එදේ රංගලු කංකං ඒක තිරෙන් ඉස්තිස්නා වෙහෙම විදාලම ෆාමි වනි ෆී ගෛරි ذاتිල්ලා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රුහිවඩි ගතුමා ගුලමෙන් නෙයි කන්තත්ත එනාගේ නෆ්සු එදේ කොම්මෙ කම කී ෂයිතානාගේ මලක එහෙම හදීසික ගයිසවේ බයින් බර හසන් දර්ජාගේ හදීසික කම් ගයිස් بدال به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ابسميك إيمان بكم غانوه إناك نفس تمن إله تبا كفما دان حتى يكون هواه إناك هوا إنا إذا إدنت لما جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن كلفان إجنبي كنتتك تباوا إتشكن إناك هوا إذا هدف ما دان එබ්ස් මියගෝ ඊමාන් බි කමගා නුවේ එම එනාගේ නෆ්සු එදේ එදුන්තා එබ ෂයිතානාගේ මලියකේ හැමයිකනේ අල්ලාහ් රෝඩි ගන්නවා කන්තත්තකන් එදේ එදුන්තා ෆියව එම මිතන් අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි මි බාබුගා මි හදිස් ගෙන්නවා ෆොනි කි බුරුවරි කමා මීහා නියමත්තක ෆඛරු වරිගුමා නියමත්තෝගේ මච්ච බොඩාවගතුමා මි කි බුරුවරි කමගේ තෙරේ හිමන එකංක බොඩාකම්ගේ තෙරේ හිමන එකංක මි ෂයිතානාගේ මලිය මේ ෂයිතානා මේ මග්ෆරද් මට්ටකා ගෙංගුලේ එනාගේ මලිතවගේ තෙරේ මලියක අදින් එෆෝගා අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි ඉතුරු හදීස් වසුල මිතා ගෙන්නවනි අබූ හුරෛරා රදියල්ලාහු අන්හුගේ අරිහ රිවාවගෙන් බණි එකලේ ගෆාන විදාලවි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කරබේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කරබේ احتجت الجنة والنار سورغيا نركا اكيد يعني كتن حجة قائم قرية وقال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار سفيان إهن رواية قاهن نفس قيسوني سورغيا نركا دي بسوية
ನರಕ ದೆಬಸ್ವಿ ಕಾಲತಿನ್ ನಾರು ನರಕ ಬುಣ್ಯ ಮಿ ಗೊತ್ತ ನರಕ ಬುಣ್ಯ ಸುವರ್ಗೆ ಬುಣ್ಯ ಮಿ ಗೊತ್ತಂಗೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಫೋತಕಂ ಐಸ್ಫಾ ಮಿಫದ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಫೋತ ಏಗೆ ಮಾಣ ಏ ಐಸ್ವ ಗೊತ್ತಂ ನಗಂಚೆ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನರಕ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಗೆ ಕುಳದಾನಕಂ ದಿಬ್ಬ ಇಲಾಹ ಇರಾದ ಕೊರಬೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚಕ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಗೆ ಕುಳದಾನಕಂ ಇಲಾಹ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದಿಬ್ಬ ಮಿಗೊತ್ತ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಿಮ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕಲು ಇತುರಕಂ ಎ ಮಾಣ ಹಿಂಗೊ ಗೊತ್ತಕಂ ಎ ರಹಮತೆ ನೋತೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗದಾಬೆ ಬದಲು ಕುರಬ ಬಾತಿಲ್ ಬದಲು ಕುರಂತಕೆ ಬದಲು ಕೊರೆ ತೌವೀಲ್ ತಕೆ ಕೊರೆ ಎಮ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕಲು ಎ ಗಬೂಲ್ ಕುರಿ ಎ ಐಸೋ ಇಂಗೊದ ಸೀದಾ ನರಕ ಬುಣ್ಯೆ ಸುವರ್ಗ ಬುಣ್ಯೆ ರಸೂಲ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಿ ಗೊತ್ತ ಎಮ ಎ ತೌವೀಲ್ ಕೊ ಬಾತಿಲ್ ಮಾಣತನ್ ನಿಗುಮಕಿ ಎ ಅಹ್ಲುಸ್ ಸುನ್ನ ವಲ್ ಜಮಾಅತ ಖಿಲಾಫ್ ಕಮೆಂ ಎ ನರಕಯಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಸ್ಮಶುನ್ ತರಿಕಂ ದೆಬ್ಬಾಫೆ ಹಮ ಎಗೊತ ಸುವರ್ಗೆ ಬಸ್ಮಶುನ್ ತರಿಕಂ ದೆಬ್ಬಾಫಾವೆ ನರಕ ಬುಣೆ ಯಲ್ಜಿನಿ ಅಲ್ ಜಬ್ಬಾರೂನ್ ನರಕ ಬುಣೆ ಅಹರನ್ನ ಬಣ್ಣಾಣಿ ಜಬ್ಬಾರಂತಕೆ ದುನಿಯಾ ಮತ್ತಿಗೆ ಜಬ್ಬಾರು ಕೊ ಬೊಡಾ ಕಂಗಳನ್ನ ಮೀಹುನ್ನೆ ಅಹರ ಸುವರ್ ನರಕಗೆ ತೆರೆ ಬಣ್ಣ ಅಹರಗೆ ತೆರೆ ಬಣ್ಣ ವಯಲ್ಜುನಿ ಅಲ್ ಮುತಕಬ್ಬಿರೂನ್ ಅದು ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಬೊಡಾವೆಗಳನ್ನು ಮೀಹುಂತಕೆ ಜಬ್ಬಾರುನ್ನ ಕಿಬುರುವರಿ ಮೀಹುಂತಕೆ ಮಿತನ ಬಣ್ಣಾಣ ಜಬ್ಬಾರುನ್ನ ಕಿಬುರುವರಿ ಮೀಹುಂತಕೆ ಮಿತನ ಬಣ್ಣಾಣ ಹಿಸವಕಿ ಜಬ್ಬಾರು ಕಮ ಕಿಬುರುವರಿ ಕಮಗೆ ಸಿಫಾಕಿ ಈ ನರಕವಂತವರಿಗೆ ಸಿಫಾಕಿ ಎಮಾನಕಿ ನರಕ ಅತಿಬೇನೆ ಮೀಹುನ್ ದುನಿಯೆಗ ಬೊಡಾವೆಗೆ ಮೀಹುನ್ನೆ ಎಮ್ಮ ಮಿತಾಗ de lafsu mete aiswa al jabbar wal mutakabbir jabbar wama kibru veru bay inmer midaloni emmana ga dehawa lafsike jabbar jabrut nuata mutakabbir kibru mi sifataka ki mi bodakama kibru verikam mana dehawa sifataki ehnas bay inmerin tafatus kuraba mana de lafsuge එනවස් වර කාරි බාලතකින් නනි අයි නෆ්ස් අලම් මීහා ජබ්බාර් වමකි එයි ඒනාගේ නෆ්සුන් අලම් මීහුන්න කංකම් මනාකොන් එහෙම් මීහුන්ගේ මච්චම් වෙරිවෙගත එහෙම් මීහුන්න මුන්න කංකම් මනාකොර රංගල කංකම් මනාකො ෆ එහෙම් මීහුන්ගේ මච්චම් බොඩාවෙගත කිබුර වරකම කි මීහා මිල්ලන් හව එහෙම් මීහුන්ගේ මච්ච බොඩාවෙගත බොඩාවෙගත කුඩ කුඩ තෆාත් බයින් වෙරිගෙන්නව kibur veruma jabbaruma ki hemmi huna kankam mana koffa hemmi huna kankam dati koffa hemmi huna macca gada vega kibur verekam ke saatu ga ena hama hemmi huna macca mati veri wanguleni pro ehe mitaga rasulullah hadis kura bani naraka bune aharan geteriya bannani jabbaruna kibur veri mi huntage jabbar mi hunna kibur veri mi huntage ehma ege echki kibru wari mihunna jabbaru mihunta wanna tanaki narake wa qalat al jannatu suwaruge bune yalijuni ad-du'afa aharange teriya bannani manaki suwaruge bannani nikamatinne wa yalijuni al fuqara ad suwaruge bannani faqirunne adihin riwayat gaisawani suwarge bunane yadkhuluni fuqara an-nas wa saqatuhum adi aharenge teriya suwarge teriya bannani faqirunna mistakunge teretibi emme agenne mihun deke gotuga mihunge lotakuga agenne mihunne aharenge teriya banna waran aadaga ko duniyega ole nimegen goswati mihun take ginawani suwarge wantaveringe teriya එහෙනස් ඒ අෆහරගේ විදාන ආදාගේ මිස්තකුන්ගේ ලෝතක කුරිමතිගා එහා ගදරවරි මිහකන් එන නුවියස් අල්ලාහ් ගසතුගා වර මති ගදරෙක්ගේ මිහකන් හැම ෆහරගේ එන විදා හදීස් ගයිසවණි රසූලුල්ලාහ් හදීස් කුරබණි රුබ්බ අෂ්අස අඛබර ෆහරගා බෝ හේවි ඉරෆුස් බුරා ෆවාමිහා zitimrain halaku fawa hedume baaganu kandu ganunna hedume aadaage hedume lagen hunna miha hamiha madfu'in bil abwab
mistakun eha bodan alanula mihunge lotam maha samalukan nudi tibe bay mihun dortahu kurimachan es eha bodan mihun alanula manak mihun alanula ehen tibe mihun law aqsama ala allah la abarra ege mihun allah gandi huway kofiya no tek mani duai kofiya wabutun allah subhanahu wa taala ba mihunge duai jaw korba ba mihun heyoko kanta koddeba mihun tibe rasulullah sallallahu alaihi wasallam mihunge kurimatiga mihun deke gotuga paradabbayge gotuga tibe ekam ko allah ga azatuga waram mativeri bay prosule mihunge tere nan nukiye mihunge tere nan nukiye mi ehem begen me aisanwani swarge bunane swarge bannani nikametin taka faqirunne nota mihunge tere tibe dam mihun take de mige maana inno swarge wannani hus faqirun ekanneke swarge wannana musandimus ehmas hadistakun ege gotuga swarge musandinge kurin faqirun made faqirun dehani ka musandinge tere tibeba waran hiyona famus waran bodan heda kurami humus ehem egen ilmu ga ahuli barenge meduga khiyal tafatu efuni taqwa bari muslima ko he heyokam bodoge mani nota taqwa bari faqira ko he heyokam bodoge Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mi bahus gennawa fa me faham bidaloni emi hunge tereng emme heyokam bodowani emi hunge terega huri taqwa bari kam emme bodo mi ha taqwa bari kamuge maccashe faqiru makun adi musandiu makun none Allah gazutuga darajayge zaatuga kandalam ennama am usule gotum insanum ufedifa wa gotabbalairo boda kamge sifa libuman emme kaariwani musandikama duniya tanawas ehem gumuge sawa den duniya tanawas ve musandikan libunima hakkuta ginawunge sawun hisabu bellemuga gina kantattan himeneti megen musandim nam wure kurin faqirun suwarge dani ehema mitaga suwarge bonane aharenna bannani faqirunna nikametinni qala allah tabaraka wa taala lil jannati in Allah subhanahu wa ta'ala suwarge wahi kurabane anta rahmati anti rahmati ham kasharti timan ilahu bi rahmati ar-rahmatu mi sifa Allah subhanahu wa ta'ala ya masdar gotuga arai koga mi sifa genavejje kamuga wana bay faharuga sida ilahu ge zaatu fula nisbebbe anabba faharuga ilahu ge rahmatuga asarike gotuga sifa wege bay sifa fultaki sida ilahu subhanahu wa ta'ala gulum ho sifa fulta ena misbitaga Allah wahi kuraba fa bani anti rahmati ha kasharun ti suwaruge ki timan ilahu ge rahmate ege maana ki timan ilahu ge rahmatuge asare eyes makhluqen ilahu ge ek zaatu ga nisbetwa ema suwaruge ki ek zaatu ga Allah ge sifa fulene ena ilahu ge sifa fula ilahu ge zaatu fula gulifa wa sifa fula ki ilahu ge zaatu fula libodi ge ma sifa fula ki rahmatu ge sifa ilahu ge rahmatu ge asaren ei suwaruge ilahu heddebum ilahu ge rahmatu ge sababu mistakonna niyumeddebum mattaka ema mitanga Allah taala wahi kuraba fa wani anti rahmati e suwarge ki ti timan ilahu ge rahmate ebahi timan ilahu ge rahmatu ge asar mistakonna for kodde tayyar kodde vi tanike suwarge ki den fa thumma qala lin nari anti rahmati arhamu biki man asha tiba meduwerko suwarge meduwerko timan ilahu irada kurebbi alaka rahmaillah timan ilahu irada kurebbi alaka rahmaillah ehon itanga Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmatin mi Allah subhanahu wa ta'ala ge makhluqe mi surge hema surge ki Allah ge rahmatuge asare Allah ge rahmai nistakuna devmattaka ilahu tayyar kurfawa asare hama egota misalaka bare ki Allah ge rahmat yaha ei Allah ge rahmatuge asare ekam ko hama nisbek kurbe Allah ge rahmat ege murad ki ei Allah ge rahmatuge sababun ege asar take efet ege asar take hama egota Allah wahi kurabani narakaya mukhatab kurabwa قال للنار نرك إله وهي قربي أنت عذابي هم كاشورون
أنت عذابي هم كشور تيتي من إله عذابه عذب أعذب بك من أشاء تمن إله إرادة كرب ألكو تبا مدبركو عذاب دبمه إما ميجي جيتشكي الله سبحانه وتعالى إله के इरादा कुलगा मेवानी स्वर्ग बदुस अल्लाह रुस्वा इला इरादा कुरबलक स्वर्ग वन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला अज़ाब देवम इरादा कुरबि मीहकु नरके वन्नाने इला सुब्हानहु व तआला हुरिहा कम मिल्कुवे वडिगम मणि इला सुब्हानहु व तआला कुरबवा कमका एव्वेस मीहका इतुरु एव्वेस वाहके एव्वेस नुस्बुणमेन एमा इला सुब्हानहु व तआला इरादा कुरबि अलहु नियमत देव मट्टका स्वर्ग हेद्देवि इला इरादा कुरबि अलका عذاب دو مٹکا نرکا خلق کربی یفو وہی کربانی ولکل واحد منکما ملؤها فای ہم کشورن تین کم اچکبس اتنے فرم وے ای اللہ سبحانہ و تعالی کے وعد سورگیا نرک فرال evestane huskonno honnana evestane huskonnana hemeken kitu Qur'an Allah Ta'ala wahi qur'afani yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid timan ilahu eduhum naraka bunane hal imtala'ti naraka bunewene yawma naqulu timan ilahu wahi qur'ana me naraka hal imtala'ti furije ya Allah audu fawani fur naraka fura وتقول هل من مزيد هما ايغتن اله انغوا كم فارق نارك بني ادي تورن بوري جاگے بوت එනවා මේ නරක විවාහක දක්වා ස්වර්ග වාහක දක් කිතම් මේ ආයතෙන් එනවා කිතම් මේ හදීසෙන් කිතම් මේ දලීල තකෙන් එනවා මේ ආයත බස් අල්ලාහ් වහී කුරානි නරක බුනානේ ඉතුරු බෙහි दिन हम यही नरक बुना कोम में फारा को जमात के बरकत नरक उसाले नरक अलाले हम अलाले कोम में फारा को सवाल कोल्ली में तुरा बेनु है फ्रिज है बुनाएरा नरक बुने नूने के इतुरा वेहिगे दिन में फा नरक हकुआ एम्में इतना एलवफ होगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब्बार वंत इलाहु के फैन पुलो नरक मति अलवाने हदीस का ෆෑම්පුල නරකමති අලුවා ෆිතාලීමා ඒ නරක ෆිතිගෙන් ගොස් ෆුරේනේ නරක එකති අනිකතිගේ තෙරිය වදගෙන් දානේ හිදුක නරක බුණානේ කත්තින් ෆුදිජ්ජේ මිහාර ෆුදිජ්ජේ ඒ නරක ෆුරේ ගොතකි දැන් සුවර්ගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හුරිහා අල්තකුම් එතන වෙද්දුම ෆහුගාවස් එතාංග බාකි ජාග හුරීමා එලා සුබ්හානහු වතාලා මුලින් ආම ඛුලුගුන් තකින් خلق ربا إله رحمتهم إسوارك بدوا إسوارك فرما إما إذا تم إله سبحانه وتعالى فربانا عدم يفعل الإمام البخاري يتر حديث رسول الجنني أبو سلمة بن عبد الرحمن جاره الرباب جنبني قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين رسول الله صلى الله عليه وسلم के असाब बेकरन की एई मा हळोवेरी बैग गोतुग देक्की वरक वकी हास बैग गोतुग देखिගෙන් මොනන බය නෝනේ මිස්තකුන්ගේ තෙරෙන් වකින් අසාව बेकरन කොළ වකින් එහෙම එබේකන නෝලේ මා අळෝවෙरी बैग කම මිහුන දක්කාගෙන් මා මති बैग කම මානකි බොඩාම ඉන්නෝනේ අසාව बेकरन වා මිස්තකුන්නා වකි වෙගණගෙන් එබේකරන වකි हास කාම්තත්තකෙ පිබිගෙන් බාකම දෙකෙන් එගොත එහෙම් මිහුනා වකින් එහෙම් මූලය බේකරු ආදාය කොෂේ වරන් ආදාය කොෂේවනි ඒ බේකරුගේ කිපුරුවරි කමෙන් එක්කන් ඒගේ කිපුරුවරි කම නෙක්ක දෙනිය ෆවිද වලා මුතමාවිතීන් අධිහමයායක හුෂු වෙත්තරිකම නිකමෙතිකන් දක්කාබයි වස්නෝනේ ඒකතක වස්නෝනේ මඩොන් හිඟා නොතම් සාකුෂු වෙත්තරිකන් දක්කාක උළුම් බේකන් තකේ නෝනේ සුහුද් වෙරිකන් නේම්බින් බරු සුහුද් වෙරිකන් දක්කා මොළන බේකලේ නෝ බේකලුනේ නෝනේ ඒකීයේ وكانوا يتناشدون الشعر ඉබේකලුනකී එයි බයි ෆහර්වා ලෙම්වස්කියේ මජලිස් තකුගා
lem majlis tak ebe kalunge majlis tak jehuni ma lem miskium bay firhenum kiya hai josh anna kahala lem ebe kalunge majlis tak jehuni ma mane ki lem kiya ulum bay aifa samasa viskurab bay ويذكرون امر جاهليتهم جاهليه زمان وكملون باي kantattoge wahage stakkawle anake ebe kaluna ki mihun ke tere waki beganekin waki asa baygama dekigen waki tawaba verikan dakkagen nuata aluberikan dakkagen mulun be kalun none hemmihun sole henne ol hembe kalun sole henne ol hemmihun sole henne ebe kalun mulun ebe kalun majlis tawge bay farol ms kiye lem mitanga maane ki mi firhenum kiya ka hala lem firhenum kiya ka hala ne ehna mes mi zaman tawga mi kiye ka hala mi madahaye mi kiya bawat tawgelin take mi hadis ke sharha ga sheikh ko abdur razzaq al badr vidal fani saudi ge ilmeriye أما الذي يسمى الآن أناشيد الإسلامية إسلامي مدحه مهار مكيا علنتا فهذا لون آخر مولين يهنجك هذا لون آخر لا يعرف عند الصحابة صحابي من درنا يتشنونه صحابي درنا يتشنونه صحابي درنا يتشنونه هذا لون آخر أصل نشأته وبدايته دخوله على الناس من المتصوف ekam fehegen ai sufin ge pai far jamain hadalan anghena ko kiya ho firhina ko kiya anghenum kiya for record ko mi islam mi sahabin da lemberi kamen pai firhenum anghenum gado anna war tui kokkofa war kina ilberi mikan tatta kan inkar adi bai mi hum bune qur'anum nukura asaru mi hum nange kure leng madhaadu ha jabel qur'an ado hi memunna nukura asar madhaadu ha ge nukure eno mita sahabi be kalunga qur'ama ke maidan gaya note humus maqam tawga josh genna ka leng kyuwe be kalus adi hamaya ko be kanuge majlis takuga jahiliya zamanu ge bai kankan kurifa hunna moya kankam ge wahkis kiyawle ege tereng ebba ke gaisemani ebe kan bidalwani tibam be kalon erba khaduru echi kaafonna khaduru echi o echi ilahunna hadagi kudi hila kol ilahunna hadagi eti gennegen e hoda daturtan muttagen bolen daturta kuram boleti daturta etan erekun datur koffa deve tantan huunu gaya fidi gaya ekkara kuda hila kol gellen e hoda madkoggen gole wahakata ka echi be kan wahakata zikur kon hada ebe kanuge majlis takuga boda bayin none waran aata ge dirolame bulu vibayke yasu al-imam al-bukhari mitami hadis rasulullah ge beno fa idha urida ahadun minhum ala shay'in min amri allah innas allah ge amru furtatere amru fuwakan aragana vejjiya manaki allah ge deenuga elahu ge deena behebatum bayku ahaka dakkage nota deena meduga kame vejjiyamo ten ebe kaluge halataki ni دانت حماليق عينيه كأنه مجنون එමිහුන් ගේ ලොලුගේ ලෝ බදලුවේ මොයයි දෙම් බලාබයක හිවනේ මොයබයක හිවා වර රුලිගතවාන මානේ කියලාගේ දීනාක් බෙහෙවතුන් කමෙක් කොල්ලාෆියා දෙන් එහා හිසාවුන් ඉබේකනුගේ මූණුගේ කුලවරු බදලුවේ බලාමිහක මේ මොයයි කේ හිවා එහා වඩ දීන ගීරත් එමිහුන්ගේ ආමු දිරිවලමග ඉබේකනුගේ ආමු දිරිවලමග හැම එහෙම් මිහුන්ගේ උලේ ෆදෙන්නේ එහෙම් මිහුන්ගේ උලේ හෙන් හැම එහෙම් මිහුන්ගේ මජ්ලිස් තවක බෑවරිවේ උලේ बेकन मजिस तकुरी के वाहक तबस किया हदे एकम दीना गुळे गोतुम कमिंग आई मा दिंग बेकन गे लोलुगे कुलवरो बदलुवे बलाबय कने मोयमी के हिवा एम मितागा इमाम बुखारी मी रिवायत गन्नवा फगनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्साब बेकन नकी एई तवादा वरी बेकन तकिकम मिस्तकगे मच्च गदवे गन्नाका उनुनो बय नोका कीर्ति कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला इबामी हुन्ना सना इबामी हुन्ना अल्लाह रुस्सविकम अंगवाफा वीरुगामेस मिस्तकगे मच्च बोडावी बय नोका एके बदलुगे बेकन तवादा इतुरा तवादा वरी अदन हदीस मिबाबुगा इतुरु हदीस वसुले गन्नवा फा अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रिवायत मणि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबा फा वनी हदीस बेन दे रिवायत
ni deriva inshallah tankle digubi ma amna inshallah kiyani min haftaga dua ki Allah subhanahu wa ta'ala alaminna ki hobasaha yobas qabul qura kiburu welikamu ge sifa libifa nuwa baikamu ga lebbo wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh